definitivno najveća poruka do sada. Mislim da je najviše značila ljudima koji su je organizirali, a to je 22 nevjerojatno hrabrih i kvalitetnih ljudi. Osim toga, mislim da u ovom trenutku pokazuje da postoji gomila ljudi koja vjeruje da ovo stvarno je zemlja za sve nas i da smo pokazali da nismo ni protiv koga, već imamo hrabrosti se boriti za sebe. Osim toga, ja jednostavno ne znam osobno kako bi komentiralo buru emocija koja se u meni odvija od količine ljudi koja je tu, do gomile pozitivne energije preko apsolutno nevjerojatnog osjećaja sreće i oduševljenja. A sada prava poslastica, proglašenje homofrenda i homofoba godine, kao i priznanje za LGBTQ osobu godine. I homofoba Željka Keruma, kojim smo uspješno prognozirali da su mu to zapravo bili zadnji izbori koje je dobio. Prava je šteta da Milan Bandić ove godine nije nominiran. Evo ovako, ove godine u žestokoj borbi za homofrenda godine bili su nominirani Sanja Modrić, Vojko Obersnel, Nenad Zakušek, Oliver Frljić i Mile Kekin. Da, pozdravite ih jednim velikim aplauzom. To su ljudi koji prate što radimo, koji su na našoj strani, sugrađani i sugrađanke. I ove godine nagradu za homofrenda godine dobiva Mile Kekin. Pozivam Ivanu Kekin da preuzme nagradu i Mile na koncertu. A sada homofobi godine, desetljeća, stoljeća, whatever. Valentin Pozajić, kvazi novinarka Karolina Vidović-Krišto, Ivan Poljaković, sve prisutni Adalbert Rebić i Josip Bozanić. Sad ruke u zrak, ko je bio na izborima, ko je glasao, a ko nije. Tako je, to se zove građanska odgovornost. A za homofoba godine izabran je prvi među nejednakima, ali smo mu zato jako zahvalni što nas je okupio ove godine u ovoliko broju, a to je Josip Bozanić. Molim ga da dođe preuzeti nagradu. Josipe, dođi Josipe. Eto, to je to. Imamo još da proglasiti i LGBT osobu godine. Ovim putem molim prošlogodišnju LGBT osobu godine, Danu Budisavljević, da dođe gore. Pozdravim me. I ja te molim da zajedno proglasimo ko je ove godine LGBT osoba godine i da predaš svoju krunu, žezlo, naslov i paket. Izvolite. Hvala svima na ovom predgenijalnom brajdu. Prvi put sam u životu došla u Japanikama, a ne u tenisicama da sam ovdje tenisica da mogu trčati tako brka. A sada bih ovu prekrasnu pedersku torbicu poklonila Aminu na najosobnu.
za ovo priznanje, on je baš zadovoljstvo i čast. Uživajte! Evo to je to, ne budite gosti, ovo je zemlja za sve nas, uživajte! Ovogodišnja Zagrebačka povorka ponosa meni je osobno bila izrazito značajna, vjerujem i brojnim drugim LGBT građanima Republike Hrvatske, naročito s obzirom na to da je politička klima oko životnih partnerstava prošle godine u ovo doba već počinjala biti prilično obećavajuća i onda nažalost kako se digla strka oko inicijative za obitelji se vladin stav počeo prilično hladiti i postaje i varijacije u njihovim izjavama i eto, prošli tjedan smo mogli vidjeti na samom Splitskom Prideu da se Ministarstvo uprave koje je ingerentno za nama jako bitan zakon, a to je zakon o životnim partnerstvima, počinje ograđivati od područja za koje ono jest nadležno, te stoga sam odlučila na ovaj način doći na Pride ovako i izreći poruku da smatram da ova država jest spremna za to da i službeno prihvati LGBT obitelji koje žive među nama. Bacit buker.